Postoje ljudi koji izgledaju potpuno normalno, koji se smiju, razgovaraju i djeluju kao svi ostali oko vas. Ali ispod te površine se krije nešto mračno, nešto što ne vidite dok ne bude prekasno da se zaštitite. Zle osobe ne nose oznaku na čelu, one se skrivaju iza maski koje su savršeno dizajnirane da vas prevare. Danas ćemo zajedno proći kroz 5 znakova koji otkrivaju da imate posla sa zlom osobom i naučit ćete ih prepoznati prije nego vam nanesu štetu. Prvi znak da imate posla sa zlom osobom jeste da ona uživa u tuđoj patnji i nesreći bez imalo saosjećanja. Ovo nije nešto što će vam pokazati otvoreno, jer bi je to odmah razotkrilo pred svima. Ali ako pažljivo gledate, primijetit ćete bljesak zadovoljstva u njenim očima kada neko drugi pati ili prolazi kroz teškoće. Ona možda kaže prave riječi, možda izrazi lažno saosjećanje, ali njen govor tijela govori potpuno drugu priču. Zla osoba će vas tješiti kada ste tužni, ali ćete osjetiti da njena riječi ne dolaze iz srca nego iz kalkulacije. Ona prikuplja informacije o vašoj boli, pamti vaše slabosti i sve to čuva za trenutak kada joj bude koristilo. Njena pomoć nikada nije besplatna, uvijek postoji skrivena cijena koju ćete platiti kasnije kada to najmanje očekujete. Drugi znak koji otkriva zlu osobu jeste konstantno laganje, čak i kada za laž ne postoji nikakav razlog. Normalni ljudi lažu ponekad, obično da izbjegnu neugodnosti ili da zaštite nečije osjećaje od boli. Ali zla osoba laže kao da diše, laže o sitnicama, o velikim stvarima, o svemu što može zamisliti u tom trenutku. Laž je njen prirodni način komunikacije i istina joj je strana kao jezik koji nikada nije naučila. Ono što je posebno opasno kod ovakvih osoba jeste da su postale toliko vješte u laganju da im i sami počinjete vjerovati. One gledaju u oči dok lažu, glas im ne drhti i djeluju potpuno uvjerljivo čak i kada govore čiste neistine. Tek kada počnete provjeravati njihove priče, otkrivate da ništa ne stoji i da je cijeli njihov svijet izgrađen na lažima. Treći znak da imate posla sa zlom osobom jeste da ona nikada ne preuzima odgovornost za svoje postupke i greške. Uvijek je neko drugi kriv, uvijek postoji izgovor i uvijek je ona žrtva okolnosti koje nije mogla kontrolisati. Kada naprave nešto loše, oni ne osjećaju kajanje, ne izvinjavaju se iskreno i odmah traže način da prebace krivicu na vas. Zla osoba ima nevjerovatnu sposobnost da okrene situaciju tako da vi postanete krivac čak i kada ste vi bili žrtva. Ona će izvrnuti činjenice, promijeniti priču i na kraju vas natjerati da se pitate da li ste možda vi pogriješili negdje. Ova manipulacija je toliko vješta da mnogi ljudi godinama vjeruju da su oni problem, dok zla osoba nastavlja sa svojim ponašanjem. Četvrti znak koji otkriva zlu osobu jeste da ona namjerno uništava vaše odnose sa drugim ljudima u životu. Ona će suptilno govoriti loše o vašim prijateljima, sijati sumnju u vaše porodične odnose i postepeno vas odvajati od svih. Ovo se ne dešava preko noći, već polako, korak po korak, tako da vi ni ne primijetite šta se događa. Jednog dana se probudite i shvatite da nemate nikoga osim te osobe i da ste potpuno zavisni od nje. To je upravo ono što je željela od početka, da vas ima samo za sebe, bez ikoga ko bi vas mogao zaštititi. Zla osoba će vam govoriti da vas vaši prijatelji ne vole iskreno, da vam porodica ne želi dobro i da je ona jedina koja vas razumije. Ona će se postavljati kao vaš jedini oslonac, vaš jedini saveznik i vaša jedina sigurna luka u svijetu. Ali ta luka je zamka i čim uđete u nju potpuno, shvatit ćete da izlaza više nema. Peti znak da imate posla sa zlom osobom jeste potpuno odsustvo empatije i sposobnosti da osjeti šta drugi prolaze. Normalni ljudi osjećaju nelagodu kada vide da neko pati, imaju prirodnu potrebu da pomognu i utješe osobu koja je tužna. Zla osoba to jednostavno nema u sebi, kao da joj taj dio duše potpuno nedostaje i nikada nije ni postojao.
Ona može oponašati empatiju jer je naučila kako to izgleda gledajući druge ljude oko sebe cijeli život. Ali to je samo gluma, samo predstava koju izvodi kada joj treba nešto od vas ili kada želi da izgleda normalno. Kada ta predstava završi, vraća se svojoj pravoj prirodi koja je hladna, proračunata i potpuno ravnodušna prema vašoj boli. Ovdje se nalazi nešto važno što morate razumjeti o zlim osobama i načinu na koji funkcionišu u svijetu. One nisu zle zato što su imale teško djetinjstvo, iako to često koriste kao izgovor za ponašanje. One biraju da budu takve jer im to donosi moć, kontrolu i osjećaj nadmoći nad drugima koji im prija. Zla osoba zna razliku između dobra i zla, ona jednostavno bira zlo jer joj više odgovara u tom trenutku. Ona može biti šarmantna, inteligentna i uspješna u mnogim aspektima života, što je čini još opasnijom za okolinu. Ljudi joj vjeruju upravo zato što ne izgleda kao neko ko bi mogao napraviti loše stvari drugima. Postoji razlog zašto ove osobe uspijevaju tako dugo prolaziti neopaženo kroz život i odnose sa drugima. One su majstori manipulacije, znaju tačno šta reći i kako se ponašati da bi dobile ono što žele. One proučavaju ljude, traže njihove slabosti i onda te slabosti koriste protiv njih bez imalo griže savjesti. Evo nešto što morate zapamtiti ako prepoznate ove znakove kod nekoga u svom životu i okruženju. Zlu osobu ne možete promijeniti, ne možete je spasiti i ne možete je učiniti boljom svojom ljubavlju. Jedino što možete uraditi jeste zaštititi sebe tako što ćete se udaljiti od njih i prekinuti svaki kontakt. Mnogi ljudi prave grešku misleći da će njihova ljubav, strpljenje i razumijevanje promijeniti zlu osobu. Ali vi ne možete upaliti svjetlo u nekome koji je odlučio živjeti u tami i kome ta tama savršeno odgovara. Vaša jedina odgovornost je prema sebi, prema svom miru i prema ljudima koji vas zaista vole. Ako ste prepoznali nekog iz svog života u ovim znakovima, nemojte se osjećati loše što niste vidjeli ranije istinu. Zle osobe su profesionalci u skrivanju i čak i najpametniji ljudi padaju na njihove manipulacije i maske. Važno je da sada vidite i da preduzmete korake da se zaštitite od daljnje štete i boli. Distanca je vaš najbolji prijatelj kada imate posla sa zlom osobom koja vam je ušla u život. Što manje kontakta imate, što manje informacija o sebi dijelite, to ste sigurniji od njenih manipulacija. Ona ne može kontrolisati nekoga kome nema pristup i vaš zadatak je da taj pristup prekinete zauvijek. Na kraju, zapamtite da prepoznavanje zle osobe nije znak paranoje, već znak mudrosti i brige o sebi. Vi zaslužujete ljude koji vas vole iskreno, koji vam žele dobro i koji vas ne koriste za svoje sebične ciljeve. Ti ljudi postoje i kada maknete zle ljude iz svog života, napravit ćete prostor za one koji zaslužuju biti tu. Ako vam je ovaj video pomogao da prepoznate nekoga u svom životu ili da bolje razumijete ljudsku prirodu, lajkujte ga i podijelite. Potpišite se na kanal jer zajedno učimo kako da se zaštitimo od onih koji nam ne žele dobro u životu. Hvala vam što ste bili tu do kraja, čuvajte sebe i svoj mir i vidimo se u sljedećem videu.